Добре. Шановні колеги, дякую колезі Нетці Фулан і запрошую Горана Мілашина, члена нашої комісії, до доповіді. Прошу. А питання в кінці усіх доповідей будемо ставити. Poštovane koleginice i kolege, želim prvo da vas pozdravim i koristim priliku da i ja zahvalim organizatorima, prije svega doktoru Borisu Kernu na fantastičnoj organizaciji konferencije naše komisije. Moj referat se u mnogome oslanja na ovaj prethodni. Strukturalizam je nauci o jeziku pružio odgovore na mnoga važna pitanja, donoseći nove poglede, zasnovane, kako kaže Milka Ivić, na ispitivanju jezičkih fakata u sistemu, na naglašavanju društvene funkcije jezika, na izdvajanju istorijske od aktuelne jezičke problematike. Ferdinand de Saussure, čije su ideje u temelju strukturalne lingvistike, pristupio je jeziku kao svojevrsnom sistemu suprotstavljenih elemenata, iz čega su se razvile i njegove čuvene dihotomije, između ostalih ona koja podrazumijeva opoziciju sintagmatskih i paradigmatskih odnosa, ali i ona koja pretpostavlja dvije perspektive u proučavanju jezika, sinhronijsku i dijahronijsku. Obje ove dihotomije, kao i ostale de Saussurove podjele, kritički su preispitivane i danas se u većoj ili manjoj mjeri shvataju uslovno, a jedan od razloga za to jeste i specifičnost derivacionih odnosa. Rajna Dragićević, definišući leksikologiju kao dio nauke o jeziku koji proučava značenje riječi, te sintagmatske, paradigmatske i derivacione veze među riječima, uobičajenu Saussurovsku podjelu na sintagmatske i paradigmatske odnose usložnila je uvodeći derivacione odnose, koji su, kako ova autorka na drugom mjestu ističe, vrlo složeni i predstavljaju stalno dijalektičko preplitanje sintagmatskog i paradigmatskog plana. Oslonac su joj s jedne strane bila de Saussurova shvatanja derivacionih odnosa, a s druge zaključci slavista kao što su Belić, Stevanović, Kubrijakova i bugarski leksikolog Vtov. Kompleksnu prirodu derivacionih odnosa Rajna Dragićević objašnjava ovako. Prilikom građenja riječi ili izbora adekvatnog derivata iz sopstvenog mentalnog leksikona, govornik se odlučuje za odgovarajući afiks i dodaje ga tvorbenoj osnovi, što je manifestacija paradigmatskog plana, dok se naknadno međusobno semantičko prilagođavanje dijelova tvorenice odvija na sintagmatskom planu. Druga strukturalno-lingvistička dihotomija koju derivacioni odnosi na neki način relativizuju jeste podjela na dijahroniju i sinhroniju, odnosno na proučavanje jezika u datom trenutku i proučavanje jezika u njegovom razvoju. De Saussure je naime naglašavao kako pri jezičkoj analizi treba uvijek strogo voditi računa o razlici između sinhronije i dijahronije, s tim da je on prednost davao sinhronijskom pristupu. Danas se sinhronijska i dijahronijska perspektiva smatraju jednako naučno vrijednima, to su pristupi koji se ne miješaju, ali se nadopunjuju, jer staro i novo u jeziku grade jedinstvo. Ni savremena nauka o građenju riječi u tom pogledu nije izuzetak, pa se ona može razdvojiti na sinhronijsku i dijahronijsku. Radmilo Marojević derivatologiju određuje kao jednu od najsloženijih, najpreciznijih i najrazvijenijih slavističkih disciplina, ističući kako ona ima jasne kriterijume razgraničenja sinhronijskog stanja i dijahronijskih procesa. Međutim, pregled literature ne pokazuje da je to sasvim tačno. Kao ilustracija može poslužiti tumačenje građenja brojeva od 11 do 19 u srbističkoj sinhronijskoj derivatologiji. Mihajlo Stevanović smatra ove lekseme složenima i napominje: poslednji deo ovih brojnih složenica u toj je meri deformisan da ga je teško prepoznati, ali je do te njegove deformacije došlo lingvistički objašnjivim putem. Ovo je, kako ispravno primjećuje Ivan Klein, očigledno dijahronijski pristup, jer su lingvistički objašnjive i mnoge druge promjene koje su neprepoznatljive u današnjem obliku riječi, dok je sa sinhronijskog gledišta stvar manje izvjesna.
Klein dodaje kako izvođenje 11 i tako dalje iz 1 na 10, odnosno 1 na desete ili desente i tako dalje, nije daleko od pameti, kako on kaže, prosječnog govornika srpskog jezika, ali isto tako moguće prema njegovom mišljenju da se ovi brojevi osjećaju i kao prosti, pogotovo ako se uzmu u obzir naknadne fonetske promjene do kojih dolazi u supstandardnom govoru. Marojević, s druge strane, ne misli tako. S obzirom na fonetske promjene koje su zamaglile nekadašnju morfemsku strukturu, a da se navedeni brojevi motivišu odgovarajućim prostim, savremena derivatologija će reći da se od ranije dve morfeme, to jest okamenjeni predlog na i oblik broja 10, perintegracijom formirao sufiks naest. Kako bi se naglasila složenost ovog problema, može se spomenuti da odgovarajuću slovačku komponentu, ast, odnosno nast, autori rječnika tvorbenih sredstava u slovačkom jeziku, među kojima i naš kolega Martin Loštijak, smatraju sufiksoidom. Marojević je ovdje pomenute brojeve posmatrao iz sinhronijskog ugla i ponudio sasvim prihvatljivo objašnjenje. Međutim, u nekim drugim slučajevima nije bio tako dosljedan. Na primjer, kritikujući Kleina zbog toga što je u imenici Carigrad prepoznao interfiks i, on kaže da je ova tvorenica nastala toponimizacijom nekadašnje sintagme u bezprijedloškom lokativu, što znači da je ona nastala srastanjem i da je u njoj komponenta i okamenjena fleksija lokativa, što je sa stanovišta savremenog jezičkog osjećanja teško prihvatljivo. Uz to, bezprijedloški lokativ sa okamenjenom fleksijom u, on prepoznaje u komponenti polu, u značenju polovini, iako bi tu savremeno jezičko osjećanje prije vidjelo prefiksoid, što su prepoznali Josip Silić i Ivo Pranjković. Ovi primjeri ukazuju na to da u derivatologiji nije baš jednostavno razlučiti sinhroniju i dijahroniju, razgraničiti. S tim problemom susrela se i Rajna Dragićević prilikom analize pridjeva sa značenjem ljudskih osobina u savremenom srpskom jeziku. Kako je ona primijetila, veoma je teško utvrditi da li je neki pridjev prosta riječ ili nije, naročito ako nam je cilj da proučavanju pristupimo uglavnom sinhronijski, a ako se i usmjerimo na dijahroniju, nije jasno koliko duboko treba da ulazimo u prošlost. Zaključak koji se iz ovog podužeg uvoda nameće jeste da sinhronijska istraživanja tvorbe riječi ponekad zahtijevaju dijahronijsku provjeru, naročito kada je potrebno ustanoviti motivacione odnose među riječima, a to je između ostalog ključno i za utvrđivanje strukture tvorbenih lanaca. Taj zadatak nije uvijek jednostavan, kao što pokazuju neki sporni primjeri u srpskom jeziku. Predmet ovog rada upravo su slučajevi kojima se sa stanovišta savremenog jezičkog osjećanja ne može sa sigurnošću odrediti derivacioni status, kao što su neke glagolske lekseme s prefiksom po, srpski odnosni i opisni pridjevi, te riječi stranog porijekla čija je morfemska struktura doživjela promjene. Osnovni cilj rada jeste da se ukaže na metodološke probleme s kojima se suočava sinhronijsko proučavanje tvorbe riječi i da se ponude potencijalna rješenja s uporištem u savremenom jezičkom osjećanju, bogatoj slavističkoj literaturi, ali i nekim recentnim radovima o leksičkoj motivaciji, kao što su monografija i članci Birgit Umbright. Stjepan Babić glagole s pridjevom u osnovi tipa požutiti, pozeleniti i slično razmatra u okviru čiste prefiksacije i ističe kako oni znače da se postigao cilj radnje, a za glagole s imenicom u osnovi, kao što su pokumiti, poseljačiti i drugo, kaže da su nastali prefiksalno-sufiksalnom tvorbom, ali napominje da je nastanak nekih od ovih glagola moguće objasniti i čistom prefiksacijom, jer su moguća dva opisa značenja. Pounijatiti može značiti učiniti unijatima i svršiti unijaćenje. Ivan Klein zapaža kako bi u načelu razlikovanje prefiksalno-sufiksalnih i običnih prefiksalnih tvorenica trebalo da bude lako. Kada se iz prefiksalno-sufiksalne tvorenice odstrani prefiks, dobija se oblik koji ne postoji, ali ističe da u praksi taj kriterijum slabo funkcioniše i to zbog depreverbativa i glagola s vezanim osnovama. On kaže, strogo razgraničavanje u svakom slučaju nije moguće ani neophodno. Kao ilustrativan primjer poslužit će glagol pocrveniti. On se može posmatrati kao prefiksal nastao dodavanjem prefiksa po glagolu crveniti,
ali i kao tvorenica nastala prefiksalno-sufiksalnom tvorbom od pridjeva crven, čemu bi u prilog išla njegova definicija u rječniku Matice srpske učiniti crvenim, ali i čvrsta semantička veza s pridjevom u osnovi. Glagol crveniti, s druge strane, također bi se mogao interpretirati dvojako, kao sufiksalna izvedenica od pridjeva crven, ali i kao depreverbativ od glagola pocrveniti, s tim da bi se, s obzirom na jezičko osjećanje i veću produktivnost prefiksacije u odnosu na depreverbaciju, prednost morala dati prvoj interpretaciji. Sva ova tumačenja ipak prihvatljiva su u sinhronijskoj tvorbeno-semantičkoj analizi, pa se zato može govoriti o višestrukoj motivaciji. U odnosu glagola crveniti i pocrveniti jasno se prepoznaje rezultativnost prefiksa po, ali to ne podrazumijeva odbacivanje mogućnosti da su obje tvorenice motivisane pridjevom crven. Teoretski ovo bi se moglo primijeniti na sve transformative, međutim, nemaju svi glagoli s prefiksom po svoje korelative bez prefiksa, ili bar nisu potvrđeni u našim rječnicima, pa bi se u njihovom slučaju prije moglo govoriti samo o prefiksalno-sufiksalnoj tvorbi. Takvi su podječačiti se, poengleziti se, pozloćuditi se, polakoumiti se, posvjetoviti i drugo. Njima se priključuju i oni kod kojih glagol bez prefiksa ima drukčije značenje. Tako glagol pobudaliti ima značenja postati budala, poludjeti, odnosno učiniti budalom, dok glagol budaliti znači govoriti ili činiti ludosti, gluposti. Neki glagoli bez prefiksa, kao što su boljšati, odnosno boljšati se, goršati, štapiti se, rjeđe se koriste i za njih se s većom vjerovatnoćom može pretpostaviti da su nastali depreverbacijom, ali na to, bez uvida u dijahronijske procese, može ukazivati jedino jezičko osjećanje. Sistemski bi se to moglo riješiti ovako. Ukoliko postoji odgovarajući glagol nesvršenog vida, s kojim se uspostavlja i formalna i semantička veza, transformativ s prefiksom po može se motivisati i njime, ali i riječju čiji se korijen nalazi u njegovoj osnovi. Ukoliko ne postoji, smatra se da je transformativ nastao prefiksalno-sufiksalnom tvorbom. S druge strane, transformativi bez prefiksa po mogu se, osim sufiksalnim izvedenicama, smatrati i depreverbativima. Tačno utvrđivanje načina nastanka neke tvorenice podrazumijevalo bi razmatranje dijahronijskih procesa, a to nije predmet proučavanja derivatologije savremenog srpskog jezika. Tumačeći nastanak opisnih pridjeva tipa društven, odnosno društveni, preko semantičke tvorbe, Marojević uspostavlja svojevrsni tvorbeni lanac u skladu sa semantičkim razvitkom slovenskih pridjeva. Dakle, nastali su posesivni, od njih odnosni, pa onda opisni. On naime smatra da je opisni pridjev nastao semantičkom tvorbom od odnosnog. Vladan Jovanović, međutim, napominje kako se slučajevi određene semantičke pomjerenosti ili razvoja novog značenja na bazi starog, čak i sa mogućnostima pojave sekundarnih akcenata, u leksikografiji razmatraju na planu polisemije, pa se tako i njihova značenja u rječnicima navode u okvirima iste odrednice, iz čega proizlazi njegov stav da semantičku tvorbu ne treba ubrajati u načine tvorbe riječi u srpskom jeziku. Ipak ovdje čini se ne treba govoriti ni o polisemiji, jer su zaista u pitanju dvije lekseme koje zaslužuju zasebne rječničke odrednice. Kako je uočio Stjepan Babić, pridjevi sa sufiksom n razlikuju se od pridjeva sa sufiksom n i po tome što su prvi opisni, a drugi odnosni. Ima nekoliko usporednih pridjeva koji se razlikuju morfološki i semantički, a katkad i naglaskom. Pridjev društven ima određene i neodređene oblike, određenu i neodređenu sklonidbu, a znači koji je vičan društvu, koji voli društvo, zabavan, a pridjev društveni ima samo određene oblike i određenu sklonidbu i znači koji se odnosi na društvo kao društveni položaj, novac, zadatak. Odnosni pridjev može imati kratkouzlazni naglasak i na prvom slogu sufiksa društveni. S tim u vezi sa sinhronijskog stanovišta treba u oba slučaja govoriti o sufiksaciji odgovarajuće imenice, a ne o lancu odnosni pridjev motivisan imenicom opisni pridjev. Marojevićevo isticanje činjenice da se radi o genetski istom sufiksu pripada dijahroniji.
Dijahroniji pripada i tvorbeni lanac kojim se predstavlja nastanak imenice putnik. Naime, kako tvrdi Marojević, imenica putnik stvarno je bila obrazovana od osnove pridjeva putni, koji je sa svoje strane izveden od imenice put, pridjev sufiksom n, imenica sufiksom ik. Ali se danas njen korijen, što i sam Marojević naglašava, interpretira kao glagolski, to jest imenica putnik motiviše se glagolom putovati, mada je možda i najopravdanije tumačenje koje između ostalih daje profesor Božo Ćorić, a to je da se ovdje radi o višestrukoj motivaciji, imenicom put, glagolom putovati i manje prihvatljivo pridjevom putni. U ovom kratkom izlaganju predstavljen je problem razgraničenja sinhronijskog stanja i dijahronijskih procesa kada je riječ o motivaciji tvorenica, a od toga u mnogome zavisi i utvrđivanje strukture tvorbenih lanaca. U radu će se pažnja posvetiti još nekim primjerima kako bi se ukazalo na to da se ponekad ne može govoriti o jednosmjernoj motivaciji, nego je zbog promjena u morfemskoj strukturi sa stanovišta savremenog jezičkog osjećanja ispravnije govoriti o višestrukoj ili uzajamnoj motivaciji, odnosno o promjeni motivacije koja mijenja i smjer ulančavanja tvorenica. Hvala na pažnji. Дякую, Горане.